Wabil bay barakat na hiyo ya ko andi tungo hi ko mi hi ko mon ko mi fami ko kono mi kadi mi porfita tamina jaja ngaisatu janka jatu firiya mi sendi mamodi e nafiki yagal jaduitu seda no dudi be hayno ma aeroport ji he modi onon kadi ko anno are hande be yali santer jo halo dengangal hala tangal hida jawirani hida joldirani hida halo jajande awni nafikijo nuite seda Alpha Jo ngara ismiuti do ko bewre mi sanzali deba mi andi tum wo he ande de yangal ande de ko sati kono sati c'est pas le mot bon on gawdi kono ngadi porfita tabina Amadou Amlo koto me yi message di madi ko jeli ka bintu demanti si don gram awawata go wonde be fulbe be hikkin ma yeso wonna figijo kay wobbe go mi jabata dum don sinadu acca me wada goddo go kummi koy message we koy me yi on commentaire ma do gombe de jangibo be wi on ko commentaire jaasudo goddo na ande kadi awoni saga mi ngalamma kwa ngayuri staino ngayuri awati jikade fipiji asoma kiami emotion sedu edu terto emotion ankadi parce que message ma me baybe mono mene me jangi mo bewre dengi di vraiment ngam lo kadi wari multugol yo certo dum fi alla be ida yugol commentaire jimo gadi piji parce que do hikina yeso illa ko ana dum ara ko bewre wonde wadde andi don ko teddugal e respect woni hakkunde men Alpha Jo sino mari ko yewto no wa yewtude mi sikki tun ara yo fami Farbajo mongo Farbajo mo gar simmi kari do goto ne lamu ko kanko ari o yaltino haali mi piji di fuddike wadde piji deddanangal kawtal be men e himbe men e joni no bido fala yo wodu réserve be parce que bido an wodi ko saati piji do saati fa yo wodu réserve ene o gadi bandirawo me garno do yedo ye mbuzidi kankadi video ma yaltuno gandi tibo yandi timo we be foga ka sere be foga ka sere la patrona juata wata juonde Farba no mari 4 épisodes peut-être ara gon buydo do goto jogiti ri Allah bido mari 4 nay ko do Alpha Jo gitelo réseau ma on quoi mi anda ko wonda ni aw yewti do be fuddi ko bewre la famille winde ka commentaire parce que mi acce Alpha Jo mi ya aray ko mission mi arno wadu gol Alpha Jo on nana ni la continue de yewte den jot exemple ji fu kontum fala de dew ko billahi wallahi weekend 4 épisodes Farba goddo fedali maka jetti kongol ongo ala kadi ko haluda kono nini woni wobbe azaya yesere mu mi halama wo fulbe be fudi kuma ben kuma ko e mu go yesere mun de vo copine mako wa fulbe be fudi ke jettude ha kan na petit nyangama di cartel medi gurtari Urusi biari bin kadi bini ite
Baby life maɓɓe mbiari min itte en daari en tawi jere rival on miɗo Allah min nafi affaire rivalité min hay mi calcula non min mi calcula e ɗin pijigoy mais andi mi alnama piyum gotum awa so ɓe buddiren cric fajo les enquêtes en cours non mi yeddama min mi yaniraɗo ɓe fi ɗum ɗon non min nafinugol min ha jonga wala wota wonde non miɗo andi kono famu quoi ko debbo mbaɗo vidéo ji mum yalti bandirawo ngo daari o di piiji ɗi no arde alphajo sakete yan farbayde pigeon mene woni buyno ɓawo mene ɓe yewtoyno ha salde ɓe ko loota toon hayto ɓe yewtoyino e dow e nder on film arano en nattaymo ko bewre merci simon ɗo ɓe acciti andi ko wonda wadde ɗo kon c'est juste pour voilà propagande parce que en ce moment c'est toi tu vois c'est juste ça mene meɗen andi innan wo jaloux honno on va jaloux de hombo min yo Allah danda yimugol min mais hande o ƴetti o programme ɗo miijite hande ɗum ɗo ino waɗude ha accuse worɓe goo parce que hande o programme mo trasi ɗo Bintu o programme mo trasi Bintu trasi ɗo hande si a ndaari inde gorko bonnete mum inde debbo kadi bonnete mum Bintu bawi parce que ɗum ɗo ko innete ko menen yaltini ko hombo ɓuwoni o ɓawo o programme joni noon montre nous les preuves qui est derrière ça parce que ayni laamu ngun ne va pas se laisser faire. Ok, laamu no ɓawma je suis d'accord tu es avec le CNRD ɗum ɗon fof ko an andi miɗo andi mais joni a hollay men noon ko hombo waɗuma o programme ɗo parce que miɗo andi soit disant mi anda ko criminalité voilà cybercriminalité ɓen ɗon e hoore maɓɓe ay ni ɓe ɗumannoto ɓen ɗon ay ni ɓen ɗon e hoore mum ɓe naata e programme on ok y a pas de souci yo cybercriminalité naato e programme on après nous on va connaître ko hombo woni ɓawo o programme maɗo Jeli Kaba bawi parce que tu fais du buzz mene meɗen andi tu fais juste du buzz a sutti argol ɗo waɗa buzz manipula hakkille yimɓe ɓen nous on est là pour contredire parce que na gonga parce que o vidéo ɗo mo yimo hay siko finuɗo feeti yimo no andi min on ɓayru min mi envoyé namomo mi dutu taw min est ce que ya vidéo on hino juuti est ce que vidéo on no mari par exemple parce que vidéo on à peu près ko duri ko 5 minutes vidéo on duri walla ko non na 5 secondes vidéo on 5 secondes joni noon si tawi vidéo on ko réel parce que ko honto woni himo jogiti ni ko mo jogiti jullere ɓalere nde mbawga Bintu no jogiti jullere no asaf na kanko de mi anda o waɗɗo o programme ɗo no jogiti jullere nde mbawga himo jogiti koyɗe ɗen ɗo ni tak voilà yeeso ngon sa yi ko yeeso o ɗo mi anda noon ko intelligence artificielle siko intelligence artificielle walla ko IA mi anda kono noon o inni piyum gotum min ko honnum waɗi ha hande mi yewti o programme ɗo ko piyum gotum ko parce que o inni woko tous les personnes qui vont faire vidéo sur moi tu vas être convoqué ok Bintu nayinoma ɗo hiɗa jogi yimɓe min miɗo menen mi waɗi vidéo e ma min endike programme ji ɗin mais est ce que ko an walla wana an
Est-ce que tu as fait ça pourquoi? Est-ce que toi tu as fait ça? Est-ce que toi tu as fait ça juste pour continuer de faire ton buzz? Parce que à chaque fois tu fais ça, tu fais du buzz, on sait. Parce que sinon, t'as pas à te justifier, soit disant quiconque me faire ça, je vais me rentrer dans son programme, mianda honungion. Et puis mido yimbe menkadi no nati nder tonga inugol. Hein? Yungu togo, wata hauju, je vais vous montrer. Mimi holla yon. Est-ce que ko kanko nyawa na ihore mo? Hein? Min ko dum don jibi mi hande Bintu ka wondo himo jetti yimbe ben hibe wada buzz ji tun ara day na yimbe buzz ji fenandeji tun jonnon anko nudité jettata inna quelqu'un veut nuire ta carrière alors que ange horema tu ange horema peut-être ko an woni organise de fino bonnera carrière ma on. Johnny hida arde victimise o les patrons la patrona je vous ai conquis ko mi anda qui Bintu quand même tapoter là franchement dans ce coup de paga mi woni tapoter live s'il vous plaît mi holla yon programme on yi na hore mon andong nyawon andong onon e hore mon on anday ko kanko walla wana kanko onon e hore mon on anday ko on anday o ko pagay jokki onon e hore hay ko be makko hay ko be modi makko piyata mo kon dum ko buzz non hari dum don ko buzz s'il vous plaît les gars on fala ka yiwde hino do on fala ka yiwde partager live on mi holla yo yeso ngonga onon kadi o nyaawana e hore mon parce que on yiyana e hoore mon parce que oɗo himo sutti waɗugol buzz affaire on feƴƴira ni si tawno kanko himo andi wona kanko est ce que elle va se justifier? Reposez-vous la question. Maria t'inquiète waɗire ni tum est ce que hande Jalika Bah si anduno wona kanko elle va se justifier o yaltayno inna tan o hulbina yimɓe ɓe madame menen men hula ko wonda e haalde ko nga anka artiste jo si tawi piiji maɗi yalti na goɗɗo yaltini ɗi ko filmuɗo ɗi on ko on ɗon hande poursuivata point ko onon filmidiri ton si c'est vrai ko gonga ko onon filmidiri menen men filmidira ko onon filmidiri min hande ɗo si komi film ko goɗɗo filmo yimmi to si yehi ha ɗum yalti ko min mi kondanata waɗuɓe dow ɓen ko filmuɗo on addi partage ko on ɗon woni programme on min namin voilà joni noon Jaja Jalika Bah voilà ande menen kamen wonɗo min simi bewoyay min simi yehi bewoygol nokkugo mi yahay par exemple tum mi yahay simi ƴetti téléphone na ngom mi filmi tike mi yaltini wala waɗe ko faala ɗon par ce que aray ari kat toile oɗo kankadi siko beso woni wadde menen min wallitotomo kono ɗum ɗo aduna on fof yiyay ɗum ɗo en anday siko kanko esi wona gonga par ce que himo sutti fewndo Azaya kadi hendunomo ɗo fewndo Azaya hendinomo ɗo kadi piimo o yaltuno ɗo kadi e ɗumannagol himo sutti ɗum himo sutti waɗinkinagol buzz woy fenande woy kayiɗa o wohimo waɗinkino buzz woy fenande woy kayiɗamo wohimo fi honnum sa yeyam ƴetti mi anda ko intelligence artificielle a waɗi e hoore ma a ƴetti intelligence artificielle a waɗi e hoore ma est ce que ko menen waɗi ha ɗum yalti non Bintu wona menen wona menen woni e wadde buzz voilà hiɗa wadde buzz parce que Bintu koko woni e wadde ɗo c'est juste du buzz kono noon yimɓe ɓen no doit yiwde anda o buzz ma ɗo tu as raté l'occasion de gagner beaucoup de parce que ɗum ɗo goto y a personne qui est derrière ce truc là hay goto ala ɓawo o programme makko ɗo hay goto ala ɓawo o programme Bintu ɗo si wona kanko ari organise c'est tout parce que ça yi
hande mi video mo mi yon franchement ko ye si ay tung in ko yeso makko ngon kif hay fous sans ay mum hay fous sans ay mum fous sans ay yeso bintu ngum hay fous sans ay hibe suti yaw goldo azaya ndike mo pi mo do bonni yeso makko ngon go ko bezo mbo kadi o wadido hande tawata anko ya ƴettu hoore ma hande anko no ɗum ɗon ko kamɓe andi ton mi ngajo ngala tum hande ko ya ƴettu hoore ma mi ƴetta vidéo en plus tu te justifies min franchement celui quiconque diffuse les fans les patronats mais on s'en fout de ça. Mais on s'en fout, hajo amengalai Jelikaba, hajo amengalai tu veux du buzz. Mais ko buzz wonda wadea. Nous on est sur les réseaux. Hein. C'est juste un truc pour communiquer. Kodun don tunga. Mais Jelikaba, elle fait du buzz. C'est juste du buzz. Sinon t'as pas à te justifier. Quiconque devant personne. En plus, tu crois que hida sikude hida joji, hida buri men menen jojude, walla hida buri menen men arta men tawtama au programme ma do. Hey, respect.